A onda smo imali proteste koje su nas udarili direktno tamo gde smo najosetljiviji, u decu, dakle u školski sistem, koji su blokirali Srbiju, koji su sad taj poslovni ambijent učinili nesigurnim i manje privlačnim. Kada su krenule blokade po fakultetima, višim školama u Srbiji, prosto je bilo apsurdno pomisliti da se na toliko desetina mesta, da su ljudi dosetili potpuno istih parola, da odjednom imaju ljudi koji se nikada nisu videli, imaju iste zahteve. Ja znam po mojim studentima sa kojima sam razgovarala 3. decembra prošle godine, mnogi od njih su tada već bili prošli neku obuku, ja sam to prosto kao iskusan pedagog mogla da vidim kroz razgovor sa njima, jer su govorili iste rečenice, potpuno ne razmišljajući, kad sam ja ukazivala da oni krše zakon time što izlaze na ulicu, što su zaposlili moje radno mesto, što su prosto oteli fakultet, zaključali, i što oni toga uopšte nisu bili svesni, čak nisu bili svi. Ja sam rekla, vaši zahtevi su par excellence politički i upareni prema vrhu države, ili vam to jasno? Kao ne, prosto uopšte nisu politički.